Murethiri wa Meru TV nontuba gwitana mbere na kurumira station ya Meru TV ritora kwani Kathure wa Mburugore kenkwambirie iria cyatukinyira cyakiri metha yetu ya nteto musiasa Salasio Mwenda thuranira na ariritie thina ya wakibokaria na maendeleo ruterero county Isiolo akimeneria atongeria bathure kuma thirikari nene ya county nontuba kira gwita kurega kuthikiria thina iria kariba gukurukira kiaria na kamera ya Meru TV turanira ugete wamba bwandethia ni bubu botanga akarimono akiuga operation ya kureto karia etiguchiara matunda ni kwithirwa akarino bakurira iwamba bwandethia chiao aria ureti atongeria kuchukita gari aria mpoi kuthiria wamba bubu mwende ola iboni ni wogotwambiria nacho. Musiasa Salasio Mwenda thuranira kuma kaunti ya Isiolo North kumereria matageti ke mjumbe wa Isiolo North ariwa kaunti ni romerini mathina kathomba muno amba bondethia na wasia weti na mbere gitumia tongeria baraba thuri ne bauluro ni nguyo. Isiolo of course kuna challenges nyingi na of course majirani yetu haja Meru inkumenya iba kumia muno story ngombe kwiwa ngombe ile yeru entora chionde inyango kwa kwibejera nandi twaukia Meru betu tukwenda tukaritwe nderea na inya nora tumbo karua itwena mtu kwaria ruge kwaria eno abukaritie maendeleo antu beja bakamathanira bakaringirwa kura bakaura bateja kairi kwa maendeleo pale Isiolo hakuna nandra kabisa na ndingenda kuga tukwena arua of course turingenda go change for the future generations ile chiarwa Isiolo na rutero rwa Meru kenda bethira bena future kithomo security thoko stadium jira na matuja maingi na jaja tithithio gutina proper political goodwill na ndi political goodwill ni tukwenda kureta kendinya airport yue tutura kurwa miaka nenda miaka rudi yomba kurugurwa kenda intobieto byumba gweto ko raisi inchi za kigeni geretente to is kuendelea chionde in the Mount Kenya region airport ya Isiolo ya tutethia muno na jaijo tukwenda gutonya gitine kenda tuja sukuma uria kubatere kenda antu betu bokira kibiashara bokira maisha yao anabao bathoma betha be security be karako na amani antu bayo title deed chiao ombe gwaka ta Isiolo mba kurealize ngorobere nene ti title deed Nkuluki ariwa kinya nyuma ya kuirikana kuri na operation ya kurwa na wamba bobo ndethio te matunda karibonere nontu mwanka thaino bakwangaiga kinya nyuma ya thirikari kwithirere na mainya yonthe ya kurwa na wamba bono matwe ingite kwina operation na ntuku yo operation yongo ngombe ichiyerwe ni operation mbiu I mean mantu bapatere kwa serious ngombe tegintu kai awikire muko thirikari na ndege na satellite na intelligent yonte ni batere otumira intelligence kumenya ngombe ichitite u na I mean ekethege tuwekera muko wete yakeo tambecha hinde ngombe muzima ugeta ngombe 50 ngombe gana utukumenya kwaze batere kwithira chibo ngombe cia gwato gwaku ugokana polisi bala badingatite ngombe edi budingatite ngombe bwareka gucoka ngombe na bubukana no mukatukite radical changes kenda kumba kwithira kwina mwerekeo anto bomba kwithira bena amani na gutibwo bakunyanyasa bangi. Kiripotera Meru TV kuma kaunti ya Isiolo Mbita wa Mwende wala iboni akariba bogeta East South Menti ni baijanite ntuku 14 kiri gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia bakenda thina iria bagukurukira ya wagi bakenda thina iria ikoneka bodine ya sibitari ya Kanyakine gutegerwa nontu bakiria bakuga iwejani bwa motungata jamega haria nandi bakwenda ndagitari omunene wa sibitari ukwewa transfer na biumia biri bakiuga utongeria bobwero bogatetheria bobunene gukiria motungata sibitari neu kuruki kinyani bakuria thirikari ya kaunti ya Meru weekend wakire sibitari iria chiri iturare Imenti na kinyamono sibitari ya Kanyakine Jeff Wagetuma ni wabanganiti
nabo bamwe bakari kuma wandi ya Bogeta ya Bogaiti kiri gicigo mbunge gya South Imenti niboritie Gavana Reverend Mutuma Ntoethinkia kweberia mbundi aretete sibitari ya Kanyakine mbere biumia biiri bithira bikithira nande kwa ukuma narua twera Mutuma Ntoethinkia twamwa biumia biiri nibwo kuga twamwa biumia biiri mbundi uyu yaraganwe twandikirwa antu babega tweta tukanyunya ndawa tute na stress na weto ria ndawa ukanenkwa ndawa kana ote na stress yogeta kunywa nikenda tutiga unyamara nonto antu betu kinya baba ukwa baikwa agukara nonto bamwe baikwira nja kinyi kwaga mbese igwetwa muntu akauga ante na mbesa na sibitari ro itukira kwa ni othe bi ojukia mbundi na tunenkerete mbundi ire ibati gwatha Kanyakine sibitari otujukiria mbundi yetore otujukiria ojukia ntoba egoki na nkuene turi gondo kwa warning within 2 weeks etha mbundi utethiro kiumyaragania Mutuma tugathia maandamano manene joinga Kanyakine sibitari twithe nkurukini boritie Gavana uju nethire kinya kieberia daktari munene wa sibitari iji nikira baugite mathina na kugwa gwa sibitari iji ni daktari kou na tweja na ntuko 14 kairi cia kwenga superintendent officer uri au no ndo tuthukire sibitari to Kanyakine kabisa within 2 weeks ela Mutuma thetha uthithio ukamira batu tu twacemania njirene mwaka sibitari yetu antu Kanyakine sub county yetu erwari yetu yetu kagure antu beto neu toruga na ande Mutuma Ntoethinkia jeberia antu bareko ntora yetu endere na mbere rere agitete atia ora kwenda uno kienjera nauge nara baugite bime biiri biathira Gavana uu atikinyaniretie mendekithia jao bakethira bakithithia maandamano ja makire na kinya bethire bakiinga sibitari iu ne utogwetekaniria twauga ndene biume bia Mutuma thia kwaragania mbundi iriko na ari kumiaragania batu itwije kuuga na to no twandamana kinya sibitari na tukabenga twebetu twetue uguto utatera mono jukia giti uratwethiria Bogeta East ututumenya mbe cietu jukia wakamatoga ikiegembe na sibitari yetu ni onkuru turenda antu betu ba South Imenti bandikwa ku tutekwa na antu bauma wondine ingi bejaga jo wondine yetu no tutwekurukira minyamaro mingi kinya twe ntura cietu ciena antu bariti bangugi bathomete ana betu barenja bakwenda ngugi ni mantu kinya ja kwa timbaru ni George Kinyua na wo kuromba giti kia MCA Ntereji mbundi erereterwe ya sibitari ya Kanyakine katiba eriuga sibitari ya Kanyakine ebati gwitanto bati kwetwa ba mbundi ne bati kwetwa bare ba wondi ya Bogeta East lakini narua twethira antu bara bakuranithie sibitari ije bara ba mbundi ne bonze baumete wondi engi ya njirani ya nkwene na bobo ne buntu bora kariba Bogeta East bagukonde munainya ne ome barera Mutuma Ntoethinkia Gavana wa Meru County mbundi ije ya sibitari ya Kanyakine ba me abiumia biere ethero kuvunjwa netewa kabisa kethira tio bakuga batue twakuaja na 14 days 2 weeks ciathira batu tugakorangitie mwario Kanyakine munene ora na wewe wegire kurungamira daktari munene Kanyakine daktari uyu nwe waje twenkuruki aje bara bakwija Kanyakine no tobwai utumba kwija uititi mao weje ore uitithia postmortem kuma ngiri thanthatu cietangirie 18 na antu betu batekomba ibo komba utumba kwija ora we munene wiyete kurungamira sibitari ya Kanyakine wenga kirene officers bana antu betu bagashabise ciora botinda bamami mbao neja ora tuona muthenya jwa narua kwa ndenda kwira munene wa sibitari ya Kanyakine na Gavana Mutuma nonto nuo mutumite nonto gwetwekekani ukora bore aja gakwembesi gukorektwo ikija ke county government ne kenda iringa siasa mwaka tojete twanekera daktari uyu munene mukane jwa biumia biere Gavana Mutuma ethirwa kumweberia Kanyakine areku ethirwa kuma kana atu kuma ngwete kana atu weta ore kuga ende okienjero nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam
Nabo akari batigania West ni bameneneti ura wari gavana wa Meru wa mbere Peter Munya nontoba kuthukanga kwa barabara ya Kirindine kwerekera Miathene bakiaria kariba na Muthuro nibogete barabara yu yathondeki na teknoloji njeru ni thukangite na itugukurukirika muno kagitena gaka kuri season ya mbura. Adams Muturia wa Thirinja ni wothuranirite tamwembere yekie utibwa abuthiri antu batiania na tu mukira imunya utibwa abuthiri antu batiania kinya bukari abwa tiani kamunda gambi ibu antu mheshimiwa Mpuru utike orona kina rangi kaunti ku 2013 ibu antu mheshimiwa Mpuru utike antu na ku kinya kamwe ta mheshimiwa Munya etate ni umagani urongo akiwa ila ingo yambi kitho tutura antu benu ila ingo yambi. Bwana Yesu asifiwe. Barabara era buthirie kuma Kirindine weta mwanka Miathene era Malaysia aturala nyanjagi u atuthiire urio wetate atuthiire urio tura katu kwenda mwira peupe na muthanya atetisha Mpuru atisha Mpuru akaomba Kiomeru, akaomba Matunga, akaomba Nyele. Bwana Yesu asifiwe. Tumuombi. Na barabara tulitengenezewa ilikuwa technology, sijui alikuwa anasema wametoa Malaysia ama ni wapi, na huyo governor alikuwa Mheshimiwa Munya. Unajua walifanya nini hiyo barabara na imetusumbua ile mbaya. Walitengeneza kitu ambayo sahi sijui ni mfano ama ni nini. Ukienda hiyo barabara hata huwezi pata tamaki mahali. Hiyo unasikia walikuwa wanamwaga nini? Na jagi. Sasa mimi nimefurahi kidogo kusikia angalau wewe umesema mtatumia mashine. Nilikuwa nimeanza kuogopa nikaanza kusikia hata nyinyi mtaanza kutumia nini? Ndoo. Sasa hataki hiyo technology ililetwa huku na waheshimiwa nini. Although najua hiyo si hakera kabisa, si ndio? Hatutaki mambo ambayo tumeona tena yamekuja kusumbua watu wetu. Tutakwenda kuya kuleta technology chia ba Munya ira ba ya kuboithia mbi. Eto thatore reta wa Guinea no reta kuboithirwa mbi. Ya tuika mantera kwenda kwerua yake ya kwerua barabara ne chia tu kwenda to kwenda turenda kubuthirwa barabara na standard ira agirite na tukwenda kwira inchoka ire nani aua oni imbelangita na tigani east na kwenda obura muthara uyu on that icho bwa ngadona project ira buthitwe ira Munya arikwo sawa lakini thai ukawita ku project ira kwithira cha Mheshimiwa Mpuru ti nyinge antu batigani east ti nyinge nende inyatu karawamene project ya Mheshimiwa Munya RMP na ria ari gavana na ile ibuthitu Mheshimiwa Mpuru ankwenda obwira Mpuru amutete na kuraya sana tima nende nakinyelo report ye Nabo biashara bamotindwa ni bachoketie nkatho chia mwanya kiri gavana wa Meru Mutumanto Ithingia nonto bwa kuthura Bwana Nkanata na kumwa giti kia town manager aria bakiaria bugite ni untu bubwega ni kwithirwa kagita karia ari town ni atheri na kinya bari na witikio motindo chukethera bwega. MC Mwitonga ni wothuranirite aringi biashara mutindo ajwa kangangi ni bachoketie nkatho cia mwanya kiri gavana wa Meru Mutumanto Ithingia nuntu bwa kubachokeria Nkanata ari town manager. Rito ria kompetagwo Muguresta ndi mukario municipality Meru town twejete aza ujo turi a biashara ba Meru town twejete guchokeria gavana Mutumanto Ithingia nkatho nuntu bwa tagaria ri nene rira ararikiria kuthithia ria kumba gutuchokeria town manager uria watwire ku jawe wita Nkanata nontu bwa kwithira gitarira Nkanata ari town ni etherete muno town ni ari na okiri congestion town ni ethirite ngari ichieta tu and fro barabara na ite stage ichi ari chikuthire gitarira Nkanata na town ikware inya stima ichi barabara na ciora ituonaga Nkanata akiomba kujukia initiative ya kuomba kuthithia ntetu na mpwe nontu thaizi uria urari ku riria atonyere gituma ikirari gikuingia muno town nontu bakwitha town ni rari gucoka kugia ruko ngari barabara na cirari cikujira mwanka jamu ya ingia gukaba atu inya na tukumba gwitira ngugi tutiumba gwitira ngugi nontu boria mantu jathukire antu baiwa muno thimo nontu bwa thaizi
ugategera stima iria cia urire cia kuma Gitimbini cia barabara kuma Gitimbini kuija mwanka Riverland gutina stima ukageria gutonyera njira cibitari gwita General Hospital mwanka kuma Telecom mwanka cibitari basi stima iu ciaorere. Woni mbetawa Rosario Samueli ndi mukario municipality ndene Mutindwa batue kurigara gwakwa kana abiacara kira turigaririte gintu kimwe ati matukuigwa kana tatirari ngugini na riu atirari ngugini tukona street cionthe ni thuki gutio ati gwita withira ruko gutiegera wanje na ukinya njirene muntu uri jokethe okeja tauni uriungite mugeni uria wijite neka kurigara manto ja manene kana tari rorari kugwa nuratagaira urakora kari gutetu makirethaira kireku ndiario unkiaragia nteto iri cama na Murungu ari iguru na kuona ibwega Murungu no nto bagucokia nkanata ngatuga gutira Murungu agakinya nthiguru Murungu ratumire ngaba na acokia nkanata kairi no nto bwakiriro gietu tweja tauni yetu keja kwithia ni thuki kuma tauni ukiana utiona ara witira ukeja tauni ukethira ngari ire kwa njirene utiona gwitira ndire kana tarare kuna arare no nto bakubanga kauga isikare osika o mwaria nyuma ya mwaria ungi jaujo oni betagwere nikanana na ndemokario o municipality town inkuwa ibo bwega na ingo support ngabana weto ingogewe itete na kaigwa aina ogwa itomokaritie no ntoria ora tokaritio town batue au tore twale tokuigwa ogwa no tobakotha totitira ngoge town kaere tokengwa ku tokere toeke arukora rukoka rweku na ria muntu ujo gwetwa nkanata arare kutapata areta ni na biashara akera idaireria ora gukari na agataga aruko na ataga biashara bagwita ngoge na ora tukore arewa na araijo tochonkona na araijo tokaria na kinya stima itarara ciorete town bado na ndega tokuiwa taka thimo utomba ukoroka no kana katheti no ntote stima taoni rokone urokario na ndetu atociegerera twakamata tugeka kirondo au kekeja kujware korojirwa na ndei tokuga ibo bwega ngabana wetu tucokeria nkanata tukuibo bwega na nkanata tugaitania nago ngoge o urora itaga mbere na ituje mongera thaiji ukathera antu bakara bwaga stima igacoka no tegekethwa kino gwa kaire itogokaritie na ibwaga na security njaga tuketha Beta MC Mutonga nkiripotera Meru TV. Muthiaji wa nteto chietu murethiri wa Meru TV tana mbere na kuturumira station ya Meru TV kuri na mibango ingi kathumba tukuthuranirite ni rito rako kambita kathure wa Mburugu. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku